Mi primoj, ovo mi je nešto poznat. Don't tell me what to do. You speak like that, bro. Streamer. No streamer, bro. What are you? Why are you? Why you... Hoću! What color is your hair? Pepela, brate, ljubavi naš. Možete da mi kažete sad, izvidite. Ne poznajemo nebitne osobe, bre. Znam, bre, a vi ste... Pratimo samo Valentinu. Valentina, koja je Valentina, devojčice? Gađali jajima na kavejsu. Oh no. Ja pratim Marija Vreća. Kako ne znate ko je Mario Vrećo? Pa ne znam. Ne znam, jao, kako je slatko to. Jebate. Pa ne znam, bre. To nam... Čekajte da vas pitam nešto. Da vas pitam nešto, carice. Odakle ste? Odakle ste, carice? Iz Niša, ovo. Čekaj, kako iz? Ne, naravno smo iz Beograda. Iz Beograda, opa. Okej, fair enough. Ja sam, brate, Niš. Zato gde si, brate moj? Ja i ti izgledamo isti gledamo, brate. Ja uglavnom umem da glumim životinje. Ne seri, brate. Dobrodošli brate, kako se da nazovemo ovoga? Kviz životinjsko carstvo, brate. Da li možete da glumite životinju za nas? Ti prvi konja, brate. Aha. Do you speak like water bottle? Give me water bottle. We don't speak like that, bro. No, you speak like that, bro. So you speak like that, bro. Ćao. 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 Ćao, čao, 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 čao. Šta radite, ribe? Evo ništa ti. Evo ništa ti. Želj sam pričaš tako, brapo. Šta zajebavaš? Jel imaš veći biceps od mene, brate? Teško, brat. Teško, brate, pogledaj, brate. 12 centimetra. Glj ga, brat. Sve od toga, brat. Uživaj, brat, moj pozdrav. Kad staviš malo više da zategneš, brate moj. Kad voziš auto, ovo koga mora voziš, brate? Vidi, ovo mi je... Ha? Ako igraj! Maš u pičku materinu, bre! Dobro je, bre, život, dobro je. Pa sad si mi rekao ja sam into boys. Imaš roze sluške, brate. Imaš ponašanje takvo, brate. Šta ja da pomislim, brate moj? I voli da budu... Voliš da ga... To je Goldie. Goldija! Brate, koliko misliš da je Goldie debil od 1 do 10, kažem? 15, brate, ti si moj čovjek, neću ti više zebam da si... You are... Pa gledam kao me menja. Ali premio bi ga, brat moj. Gledaj ne stavu, brate, ćao, ja sam bana i sad ću da ne stanem. Gledaj, što zna, brate, ti si duh. Brate, nemaš 12 godine, sediš ovdje, ajde na spavanje, marš! Bravo majmune. Šta ima, brate? Evo, brate, zezni, ti? Evo, brate, kako si? Streamaš? Ne, ti. Streamam, brate. Gdje streamuješ? YouTube, idemo, brat moj. Zaprati, brata. Kralj od srce 6. Kralj. Aj, kralj. Pa kralj minus srce 6 je žandar, brate. Joker. E sad, jel su ove dve karte iste, brate? Ne. Iste su, brate, da ste rekli iste dobili bi 100 evra. Dame, brate. Pa, pozvamo se viče, ne. Čekaj, braću, moramo svim, ne vidimo se. Možda prdnete kad vam ga stavim u dupe. Šta ću njene da čuju? Brate, šta si ukrao? Mrš druže, tri pizde. Bre, brate, što tako?
Tata ti je napušio Staj... Hello, Znaš girl. da ga dođeš? Hello, girly. How are you? How are you, bitch? How are you, bitch? That way, but I'm fine. How are you? Oh, you have very nice accent. So you're coming probably from, I would say Arizona, let's say. Across the country, New York, same thing. Oh, New York, bitch! Yes. Zlatane, Brat moj. gdje si vrat šta ima? Šta ima, brate, poznat sam među dva kala. Aha. Brate, ne, gledaj, sve sam buksnu rasipao, jebem se usta da se jebem. Koliko te gledaju ljudi? 18.000. Trenutno 18.000, brate. Goldenito me raidovao malo pre. Kajte. You're Yes. live. No live, bro, no live. Choose. Move the camera. Oh, bro, camera. You're live. No, bro. This one from yesterday. From yesterday, this. This one from yesterday. Ja garantujem za ovog dela. Idu ga ovaj! Gde ste, bre, vidi, sestro, imaš lepu protezicu. Hvala. Ti si samuraj, brat moj. Ti si samuraj. Šiptar, brat. Šiptar si, šiptar? Pa kako onda, kako šiptari nose tako kao samuraj? Od kada je ba vi šiptari, vi hoće budete Amerikanci, hoće budete Slovenci, hoće budete, brate, Englezi, hoće budete sad Rusi. Bio je jedan narod, Srbi, jebi ga. Nismo mi krivi što smo najstariji. Brate, ne. Šta radiš, ti si naš, brat? A? Idemo. Dobro, a će mi pokažeš Šta? sise? Ne. Izvinite ako sam bio previše direktan, izvinite što sam glup, izvinite što sam debil. Brate, slušajte me dobro, sad pitanje na ovo, imam 4 pitanja ovdje, vi morate da odgovorite tačno na bar jedno od njih za dobru nagradu. Ovako, izaberite jednu kartu od ove 4. Druga. Koja? Druga. Druga, ova? Da. Kaže, koliko je Goldenito retard od 1 do 10? 10. Bravo, tačan odgovor. Ajmo još jedan, pošto je tačno odgovorilo na pitanje.